Boris, Šana Roka prija. Evo Privolje!
to. Lijevo kol, Smiljo. Lijevo kol. A malo nazaj. Na njega možete Smiljo. Neću daj Smiljo. Smiljo. On prosto ne može na varnu. On može trčati. Tu me stoji. Ja. Da malo Smiljo se Smiljo će treba. Smiljo. Odi za cilj. Sada drugo Smiljo za cilj. Na srećanju evo ga je gostujući gradični Kraljivović Mateo. Nema potrebe,
Sućemo linijem, bliže veznim igračima, pokušamo ostati. Tu imamo problema i moramo se držati čogu. Ej, drži čogu! Anko!
Ajde, gremo za stop! Messi!
Scusa,
točno podajo. Tako tudi v domači ekipi porušuje Matija Šaramot.
Super, staviš si vrat podašao, Branko! Hej, Branko! Nema igre! Ni igre! Pati gotovo je, to što ti imao, nema igre! Dobro, Korče, ajde! Samo auto na stoj! Niže, Rade, niže! Lijepo! Ej, Janko! Rade! Pa Filipa! Končan je prvi polčas 17. kroga druge slovenske nogometne lige, Mesto Primorje Mundio in pa Krški. V 45 minut po polčasu ni bilo menjavo.
Pazi, Franjo! Tu kratki pas, kratki pas! Bliže! Bliže! Zarade, Nino! Nino! Dobro je, Nino! Gledaj, Nino! Bravo, bravo, bravo!
Ona moja mehnega zarovca. Levo, pa greš do konca, da se stavaže, pa na desni strani povedati. A veš, kad preš, pa greš od steni desna, pa greš do kolasa, pa a ste najbolj mačke, kaj si znali?
Vojna menjava v vrstah Primorja. Iz igre odhaja Matija Škarabot, igralec številka 25. V igro pa igralec številka 27, domačik Štruker Jan. Iz igre tudi strelec trenutno edinega zadetka Nejša Laja, igralec številka 7. V igro pa Jan Kurt, igralec številka 13. Gre, žoga, gre!
Čeprav ne znam nekaj na rumena tekućina. Ajde, ajde, pite vi dva. Izračenje na Pina Protena, za 3-4 za Pitanjeri, za 3-8 Sebastian. Dvojna menjava vrsta Krškega, iz igre igrače Kornet, Anković Luka in pa igrače 17 Šternah Filip. Mesto Miru pa v igro igrače 27 Buka David in pa igrače 23 Mrlič Matic.
Dvojna menjava pri Primorju, iz igre odhaja Jakob Podrmac, na mesto od njega v napad Tilen Nagode, igračenko 21, iz igre tudi Napit Zavnik, igračenko 11, v igro pa Leon Podrmac, igralec je to 18. Go!
Rumeni karton pri gosti, Radić Luka, igralec številka 90.
Vrgoljak Martin, 1-2, dobili su. Četvrtokni konec tekme v Ajdovščini ni se končal z branjeno 11-metrovko Ribiča. Končni rezultat 1-2, zmaga gre v Krško. Vsega pa iskrene čestitke Ajdovcem, ki so se borili v zadnji